Ibe tingchua ilungta penmenen main dike zeke rimai gomara sam news kderin sa zeme konelia gara delay kraibe tinge Philippine kde gu detector hagwang pe micros na pezine Fardinal micros dunia du Philippine kde gu rezete pe president kaji bahange zinain cheuke zemre bamage National Museum Manila pasumbiya ge desetu ga delay jesale Fardinal micros dunia haimana si zabambazi eket bongbong micros dunia ze pating kumriya stroke se madai pe le zai teti beke Philippine presidential election ge pram budget menen chaze Philippine gde gurzi ti pe hange kalanga de le sale media ramene marasam poga bele gumze Fardinal micro juniors Philippine presidential election ge Rodrigo Duterte gde re di ge drug war reheto magrabeteuze lui bomering ting te konsemedu rengi ze tingora tebe pedu presidential election ge duini le sale zinain chokyu zimbre bama ge zribam na Infal railway fui nonne district tupul Manipur ke himlo thumge ne dilurit lu beh me keuze Indian Army company bam me toze mina hang de sechai di leizai mina hang ringe midu pedo lakche chuna ge rescue operation te keuze la leize sale marasam pogamene saza apo dilurit lu beh me keuge ne chai di meze 107 Territorial Army of Indian Army Indian Sorkuri Guspara Melezai Penuchu Tupul Railway Station None District Manipur ge chuna zribam na Infal railway fui kataloi bodu hakogai zer hegara kagai bespai meleze sale zai media ramena marasam pogai ze diluri lu be himlo mu begne me keuze izei river ngeki diluri lu be me keugene katalina dangnang kham ni zela leize marasam pogai delei sige Deputy Commissioner of None District Sorkuri ki guraze depu Huangliang lang guaitene National Highway 37 fui kige be kanrui mahang kasya bepe maken tingkan to beteuze hanai kake National Highway 37 fui kige be kanrui makpene iguleze sale zai Sorkuri ki guraze depu Huangliang lang guaitene saze izenge ki diluri lube me misonga me keugene duidang nam ni belugumze None District Headquarters ke izenge ki tage bame minara medu biagara rangai dele palamane izenge ki me minam dibe dialogue ne duidang nam nibe sekelegu mebe chimak pe zegene leize sale zai media ramena saze Manipur Hill Area Committee gu chairman Stridingang nonggang maine apo hrebe pe perasam sugai luse paktet kaize rescue operation kulo gu rahang ramenai Indian Sorkuri gu spy zai State Disaster Response Force nai National Disaster Response Force ne zeminadu meme begne menam di bramedu repair kaira rescue operation tebe mapi zela leize sale sige Manipur Chief Minister N Biren Singh ne zinain chokyo zembre bamai ge apo doge pogu cabinet minister nai emergency meeting hedodam sam gaide leizai apo cabinet emergency meeting ge Manipur government ne sam kam gaize me kyoge ne mina hangring yosimidu menam ni bedu pe pelura National Disaster Response Force NDRF team nai State Disaster Response Force SDRF team Indian Sorkuri gu army nai railway authorities to rescue operation hange langai gu leize sale za Union Home Minister Amit Shah nai India kade gu body pe Prime Minister Narendra Modi ne Manipur Chief Minister N Biren Singh du telephone gene pokto guys Manipur Tupul None District ke hrebe pe bomge center government biane kanang belena ngaga gu leiza rangai delei media ramene marasam po guys Manipur Chief Minister N Biren Singh ne Tupul None District ke me kyugene hrebe pe bamme kete gaide leize sale zai Manipur Chief Minister N Biren Singh ne apo hrebe pe begene saidi mek lakram hange tuin shadi be mi peru ge beteuze kacharang kang lak mingyo pe gu leizai kahazam leina hange kacharang kang changringyo pe gu leize sale Press Information Bureau Defense Wing ne saze apo dilurit lu beh me kyu bamge Indian Army na Assam Rifle ne rescue operation me kyu ge minara medu menam ni bedu repair kar hange langai ne leize sale zai marasam pogamen ne saze zinain chokyo zembre bamai ting cho kunta mingyo pi ge mina hangro je ko chumedu apo me kyu ge ne repair ka ngam lu leizai kahazam medu None Army's medical unit kine telu ga de leize sale Kerala kdege anthrax hararit loket ne petraize tingya pure me misonga se Atirapalli forest Atirapalli nam kang longria ge saidi la leize sale Kerala State Health Minister Vina George ne saze local authorities Atirapalli nam kang longria ta ga bamme
kasa karang mene tingkya pyo ka chai pomiswanga ngauze tingkya pyo da gum chai me balam chira Kerala Health Department Animal Husbandry Department nai Forest Department ne palam katha gyut pege Bacillus anthracis bacteria marik puida gane pet perarit ne chai di lalo le je sale zai anthrax rarit ne tingkya pyo rame miswanga che chai be palam pig da gara sample do gabege apo anthrax rarit Bacillus anthracis bacteria gane chai di lalo le je Kerala Health Minister Veena George ne sale Krabitinga Maharashtra gu Chief Minister to gabe purpose ne Devendra Fadnavis nai Eknath Shinde ne joint press conference ke Devendra Fadnavis ne haim nata ga sandu pet kaise Bharatiya Janata Party BJP gu support ne Shiv Sena Party gu body pe Eknath Shinde du Maharashtra gu Chief Minister kachi bahange klanga de lezai zinain choikyu zembre bamai tingi kuntas na pi ge desedo ga de leze sale Devendra Fadnavis ne press conference ke saze Shiv Sena Party gu body pe Eknath Shinde ne namaige desedo ga de lezai kada ve cabinet minister body pe mera mahange punidung rose hedodam samra bege cabinet expansion hange samki gyura guleze sale sai Devendra Fadnavis ne press conference ke saze pa a cabinet ke gazoma ko lekane Eknath Shinde gu sokri ine takelura katale na pana reheze pa mapi guleze sale ai gina na mai gu mara sam news ka loi ga dele pi guys an kingani male indu to dele